Ya tare rotini ko serre district ngol ibora jala kisera kede akio. Ichalo lo ngisile jasola poto orikina so loda na nyama raki piko pana soni iso akipinu apotogeto ti abucha nyama na ridueda so ichedu apoto akiana solo atwaka tanu akawa kironi kama na raki akipinu apoto tubu Heja utene ngol ngese je kine ngare no ko serere kirikinete atupito na minister lo irotini Musa Ichweru alo stanyu ne ponelo ejare ja utene kaelo se ko serere mapugan apupa ko Simon do chamunte be elo saite mokini kape bala remini sabageu na bala sa ibuna so mageu aso kera tioni sine ponu akose lupa ko ngopong na nyona na toni lailo mamunu de pone la koru ite maje be pangisa misirini da ere sisoni lukumina kwata e mamene du manji sirigin mame pone le jare kedi duwe kwana bongo kisidu oseme aje ngo chan amame ne kurio ne mame ti nyamata araidi dis dobo ikone ne jasi duwe kotosa shoman e mama ganga takere ere rai kwa kana ngai rauna iduka geuta no mama tapalda dode pone lo geonete kwa nano adukune togera swa keda kudia nangen minister Chweru ne sabui no make itinelo ka kurio kirotini Uganda National Road Authority kerunu katipete ageona ikisirotini kangena. Yomra will be here on Monday to come and look at this place and ensure that we take advantage of the present dry spell to fix this place as we wait for the major works that is certainly coming, that is the tarmacking of the entire road from Umi up to the landing site. Ejai kingeni MP na ngoro ko serere koraida minister na didi na kironwa Ichorin Helena Doa ila kanare kobalebe anenikilem ne sadolo no kinasiaka ke kanwa tubtutora kipi irotin luipu minister ido adalimo kini kopana sa nebe ne bala sakai sera luare opote itunga lo onra abunere lui kama rakede irotini abunera anyun irotini lunare ngongaro sakipotoma kotoma pejo ke serere abude minister pejo kagwara ne ire jakara iduk ne beita potipota gununa abuda ngesi yataka lepitunga ko serere ka teso kiere akapakin nara inege una potipot naswam e yangauni dare rengoshonu ipo mameja situnga osodikini abunti bobongone awanyon adokatati na adolo aitemono kino na beta potpoting na doen apa enekin achamapu gani otupitete achora kinata ne jaila apolo na kwa President Yoweri Museveni aibu aikini ne akipino ameringin na didi ne maikitosi musugunbe ferry na inyoni alaije otauna lobu kungu odistra lobu yende abunere paka ne kagwara so ota iduka meringene alaije akwapana imusugun ne baka Sweden ko nyibor ne polo ngesibere ne kwa nalo liguo yoni ne ngesine edoene ne ngesudo ne katiti bala rore dege teisawe kelo Karu ngono lapalo yarete ne se bala silwe yeto sino edukebe edumuni kesi edauto Godfrey Ojore TV East Kagwara.